Chief Minister Pulal Duaman Goshan Lepol Enkol Ruilaw ngai ti Enkol Namhuna Skill Development Program an kalpui theyani chuan atulangin sarkarin chanpui na pek a inhuam ti asoi. Supply Minister Pubilal Sanzavan Furlo Thleng Turatan in Puatsa nangor taka kalpui ani a Mizorama kudam shangshanga za asom kwa vel bu fai chek khol ani to ti asoi. India ina thopuiram tene na rol rala chet na le mi fir fiak te adolet na chungchang puangzar turin palai pasari atir chuak don. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif an me ni somjing khan India in Pakistan sipai hun pui an bei ngei ni inasoi. Zonet Cable TV sibai ule oliflal exami kania Chanchin Thar lo ngai thlang u. Chief Minister Pulal Duaman Goshan Lepol Enkol Ruilaw ngai ti Enkol Namhuna Skill Development Program an kalpui theyani chuan atulangin sarkarin chanpui na pek a inhuam ti asoi. Nimin tlai khan Chief Minister Pulal Duamale Social Welfare Minister Pilarin Puiten Chief Minister Pitsa a Mizoram Ruilaw luar zel dolet le Ruilaw ngai ti Enkol na chungchang an soiduna Chief Minister chuan Ruilaw ngai Center omte chu andam chwa tak tak theinan a Enkol zuina aftercare skill development ngai poimo atul thule Jordan Center po thiam thil anzir ngal namuna siam achat thule hemi konga hian malo langal turin Social Welfare Minister chu acha TNT le Goshanin an Enkol Ruilaw ngai te Enkol namuna te po skill development program hi an kalpui ve theyani chuan atulanga sarkarin chanpui na pek a inhuam thu asoya Social Welfare Minister Pilarin Pui chuan hemi konga hian malak ngal ani tur thu Chief Minister hi ashilani Chief Minister le Social Welfare Minister hian tu hnaya soihlo tak sakwartui chuna Chongchai Bethel Camping Center chungchang po an soiduna Pilarin Pui chuan Chongchai Bethel Camping Center hian sarkar kai shwaina hnuaya an Enkol zo tok an laka mumal zo ka Goshan le khotlang shwai tu tenen thok ho chunga an kalpui dan tur asoipui tur thu asoyani Anin komna hian Social Welfare Minister Troy Omtu Department ho tu ten Ruilaw dolet na le Ruilaw ngai ti Enkol konga an department malak mek na le matchop shang an soifia Mizoram Ruilaw ngai Enkol na Integrated Rehabilitation Center for Addicts sompakhat ommek chu tilian tura ruah man na kalpui ani thu soin hetiang center la omvelo na district panga longtlai mamit saitwal khozole na thiala te din ani ve theinan Ministry of Tribal Affairs a chanpui na theite zonmek ani thule thingsul khlia multidisciplinary treatment and training center din tur chungchang le Jordan Center kalpui dan turte an soifi ani Nimin ve khan Social Welfare Minister Pilarin Pui hian Goshan shang ho tu tele Central YMA MOP MKHC CCM shwai tu te komin the Mizoram Drug Control Substance Act 2016 le the Mizoram Drug Treatment cum Rehabilitation Center Accreditation Rules 2019 le anwaya in kai shwai na dan mangin Ruilaw ngai te Enkol na center te tu sarkara anin zia lu vek atul thu ashila hetianga inziak lut lo te chu sarkar po in pui antum hetianga inziak lut te chu sarkar po in pui antum thu soin Ruilaw ngai te Enkol na le a inven na lama an ma ni zona theu chan la turin angen ngala Goshan le tom ngai pol shang shwai tu te chuan Mizoram Ruilaw a hluar zel le Ruilaw ngai an pungzel chu poi an ti thu le an ngai mo thu an soya Ruilaw ngai Enkol dam chu thil har satta kani awangin pathian thu le Goshan be chana kal atul thu le a inven na lama Goshan ten inzirna na sa zokin kalpui ni se anti ani Supply Minister Pubilal Sanzavan Furlo Thleng Turatan in Puatsa nangor taka kalpui ani a Mizoram kudam shanga za asom kwa vel bu fai chek khol ani to ti asoi Zonet Changin Supply Minister hian Furlo Thleng Turami puiten har satna an tolo nan Supply Department chu ngor takin a in buat sai ti asoya Furlo Thleng huna le min le chan shang wanga har satna a omani puin mi puiten ele bara har satna an tolo nan ngai tuana an senga tundin huna Mizoram kudam shanga za asom kwa vel bu fai chek khol ani to a leimin le kong pui chiawang har satna athleng ani po in har satna thleng lo tura ngai ani ti asoi Pubilal Chanzawa chuan min khan FCI ho tu tenen an in koma bu fai lo thlen konga har satna omchin le Bairabi rail station atanga bu fai phur chwa chungchang har satna omchin sukyang turin rohman na shang an siama Ruahman nan siam dan chuan Supply Department in thupoimo rangzo ka inshil ton theina tur WhatsApp group an siamanga Hemical tlang hian bu fai lo thleng le phur chwa konga har satna omchin shang chu FCI le Supply Department in anin shil tonanga he hian har satna zwal pui chu sukyang tura be sei ani ti asoi Supply Minister chuan FCI po in mi pui nol pui in bu fai quality thale tui jok an e theinan chan la turte
bu fai alo thlen tam jok theinan le thlatina malama ration bu fai semani theinan malatura shil anni ti asoya sarkar le pui thupek anga ration card pol le eng nei tu ten chung ko kima kut jung pui nem tura ti chumi pui ten ngai poi mo se adu thu soin tundin huna mi pui za som sari pangavelin kut jung pui hi an nem to a lanem lo za som ni pangavel an la omawangin ration card pol le eng nei tu te chu tuna an ration card neya an la om zui du ani chuan retailer hena kala arang lama kut jung pui nem vek turin angen ani Zonet in Nizan Khan Civil Service at Cleanliness tenena choi moina an hlana fuina thu soitu Mizoram Christian College Principal Dr. Ton Engan Civil Service Cleanliness te chu tu ta na thok nge an ni chiang turin acha Zonet chuan kumtina an ti chin angin tun hnaya Mizoram Public Service Commission MPSC in Mizoram Civil Service Combined Competitive Examination 2024 result ati chu atling te hi Nizan Khan aizo klapa an choi moya in kho mahian PUC Principal Luini Bok Dr. Ton Enga chuan Civil Service at Cleanliness te chu tu ta na thok nge an ni chiang turin acha an rongbol na chu huap zo rongbol na ani ti an shat chiana tu te emotan bik ani lo ti shaturte milian le thil ti theite pak huam lova mira theite huap zo turin acha ani sarkar na an thoto chuan khoi hmuna puan ho tu ten da se an in huama an pom thlap angai ti soin dan hnuaya thok tur an ni awangin an thil ti chu danin aphalem ti fin fia masazel turte an omna chwa san du lo wanga tlom ngai pol emote fuipor ang chi chu ti lo turin acha ani Dr. Ton Enga chuan Mizoram scheme ani emo program ani emo kalpui ani donin mipui hne na shatir na athatok lo thina mipui ril ru min manglawa thil ti thin chu achat lo awangin an omna engemo anti don chuan theitop chua a shetur te hne na shilfia taima a shilfia thiam turin acha an ming sign na tur lekha reng reng chungun taka chiara ani na shechiang lawa ming zia nan ngut thin lo turte lar khel lawa midang te lal lukhum khum tir thiam turte thutluk na siam dona asiam war thiam lam on ngut lawa ale lampo ngai to thin turle sarkar na thokte inkara in ngei lo na om thin te siam thatu ni turin acha ani in kho ma hian Cleanliness te ai oin pakhatna Samuel Melsom zwala po in thu asoya Civil Service at Cleanliness te Zonet Director Pulel nun puyan choi moina thu jak le puar ke lian zwala le khabuzia tuk chwa nuam ule bunhi na ahlana ni puan to angin MPSC hian MCS Combined Competitive Examination 2024 prelims chu ni kum July ni somni pasari khan abuat saya heta hian exam ma chon tura in ziak lut mi sanga zariat somnga pali atangin mi sangthum zasari somriat pariatin prelims hi an ma chona nikum October ni somni pahni atanga ni somni pangachung khan mains exam buat sai ania heta changhian personal interview turin unreserved seat ami somruk paruk le reserve seat ami pahni antlinga April ni somni pahni atanga ni somni pakwa chung khan minikoa MPSC interview rooma personal interview hi buat sai ania reserve seat pakhat le unreserved seat somthum pathum antlinga anjing sompanga chu MCS atan lakni in MPS a pariat MFNA sa pariat le MIS a pathum lakanni Rural Development and Administration Minister Professor Lenny Loman Village Vibrant Program 2 chu Mizoram le Marchak State dangten an man tangkai vat theinan malakpui turin Ministry of Home Affairs Noya Border Management Secretary Dr. Rajendra Kumar angen Mizoram mamo shang ngai to New Delhi azin Rural Development and Administration Minister Professor Lenny Loma hian min tlai khan Border Management Secretary Dr. Rajendra Kumar himu in Border Area Development Program BADP thak tu tur Village Vibrant Program 2 chu Mizoram le Marchak State dangten arang lama an man tangkai theinan in kai shwaina dan chwavat trul ati thu ashila Village Vibrant Program 2 Nwaya latel lo Mizorama kho engi moza chu ata tola tel anni zel theinan malak pui turin angen bok anin komna hian Dr. Rajendra Kumar chuan VVP2 chu pe ani vele a sanction order chuanga turin ministry lam chu anin pe to ti Professor Lenny Loma hi ashila he program Nwaya state sarkarin sumandon chu chak tak mang thin turin alo cha VVP2 Nwaya thingtlang khwala tel velo te chu budget man phot ani hnuwa en non thei ani tur thu asoibok Chief Minister Pulel du aman voin khan lunglenga Territorial Army Battalion Headquarters da na tur mun rem chang a omle omlo a enfia Chief Minister hian lungleng khoram chunga Territorial Army Battalion Headquarters mun tur din na rem chang a omle omlo a enfia ba ka hian Bethel Ministry in Human Development Center din antum na mun a enpui ngala hemi nu hian Pulel du ama chuan lungleng lal khamliana in kota lungleng khotlang shwai tu te akoma an khotlang momo sang Chief Minister hena hian an thlenani
Chief Minister hi Social Welfare Minister Pilarin Puyi Aizol South 3 bial to MLA P Beryl Vanne Sangi Bethel Ministry Speaker Frederick Larin Dikale Atim Tebaka Lungleng Khotlang Shwai tu 10 an Troy Omani Mizoram Sarkarin Territorial Army din natur thilpoi mongai to tura adin Coordination and Land Search Committee Chunimin Khan and Trukhom Sarkar tu chwa tarlan danin Home Department chuan Mizo Territorial Army din na atana thilpoi mo sang ngai to turin tholeni Khan Coordination and Land Search Committee hi adina he committee a hian Champhai South bial to MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga chu chairman ania member secretary a Home Secretary Ruatni in member dangte chu GAD Revenue Planning Finance PWD Secretary tele Sainik Welfare and Settlement Director te anni Nimina Coordination and Land Search Committee Trukhom hian Mizo Territorial Army din na tura akai noi malak na sang an soihova Territorial Army Company ni telo omlailok na tur temporary po satan Aizol le lungleya munzon ni se antia Territorial Army a hian Mizo Thalai an lu theinan rohman na sang local pui turin Mizoram Youth Commission be say ania hemikonga malak na hian atul angin Sainik Welfare and Resettlement nen ma lo la turati anni Natyal District at Thingsai Branch YMA in Vain Khan and Koramchhung Sachun Rama Zusiam na factory pani antitsia Thingsai atanga Zonet Tudon danin Thingsai Branch YMA hian ruihlo daw na konga ma anlak na pakhatatan ruihlo kai hnoi buai na le harsat na nei adu apiang in rot na lung oilo na le dan bo chia na thleng chungchang an thlen theinan YMA library a Dropbox anda a he Dropbox kaltlanga report andon bo zuin Vain Khan Sachun Rama Zusiam na factory pani hi antitsia rakzu le Zusiam na manrua bele dekchi engemozat anman ngalani Thingsai Branch YMA shwai tu te chuan vo ina zu siam na le akai hnoi anman te hi Tualchhunga ashal chon na ang chuan cheng noi ni man hu velani ti an soya Dropbox kaltlang ruihlo le akai hnoi dan bo chiat na andon chu thunei tu te nen changrualin an bo zui zel don ti an soi Chimtui Pui Wildlife Division in Tunkar chung khan ngeng Pui Wildlife Sanctuary le sensitive zone dan phallo thil chi sang an man Chimtui Pui Wildlife Division hian ngeng Pui Wildlife Sanctuary le sensitive zone dan phallowa thil ti an omle omlo an enfia thina thojania changani min thleng khan ulbun pakhat ergan pahni sairokher paruk savathang som paruk thir thang som anchiri ipni Thingzai Khol Pahni le Thingzai Zasomruk Pakhat Anmana Hengti hi Wildlife Protection Act 1972 bo chiat na ani awangin mipui te chu dan bo chetu ni lava ram rohlu ram hul le nungcha te chen ho pui thiama hum hal tu ni theu turin an somani Chimtui Pui Wildlife Division ho tu te chuan dan bo chia anman zinga hian Myanmar al tlan engemozat anom ti soin ngeng Pui Wildlife Sanctuary chevela VC le tlomngai po sang chu an huam chungaral tlan omten dan an bo chiat lonan le sarkar khap thil an ti lonan malak pui turin an nge nani Mamit Simveng VC le All NGO in kumsang ni somni pathum August ni som pasaria Mamit Simveng no pangthatu arlarin chana chu vo in lala an veng chwasan turin an shatir Mamit Simveng VC le All NGO hian vo in Khan emergency meeting anneya kumsang ni somni pathum August ni som pasaria Mamit Simveng vo big no pang lalrem ruwa ta kumsom pakhat mi rong takathat tu arlarin chana Mamit High School veng chuan VC le All NGO resolution lo pass to zom lovin Mamit Simveng leilung zalen takin aron raple ti shatani antia hei VC le All NGO zalo na mai baka Mamit mipui zalo na lian takani awangin arlarin chana chu vo in lala a Mamit Simveng chwasan ngal turin an shatira tunua Mamit Simveng leilung araple ani ti an shat chuan amale achung te chunga engpo thlengse an chau chwa ani ang ti an soi Kolasip District Sai Pai Khotlang in Vain Khan and Khopan Nakong Pui National Highway 306A Siamin and Natlang Vareng te Zonet correspondent in Sai Pai VCP Puthansang and Hena Changathu Adondanin and Khopan Nakong Pui Pai Nuam Le Sai Pai in Car National Highway 306A hi Atsiata Wangin Supply Department in Ration Bu Fai Pek Konga Harsat na Antok China Kong Pui hi siam thuai ani lo chuan ration an dong theilo mai don ni a alana wangin Kong Pui siam natlang hi ko ani ti asoi Pai nuam le sai pai in kar Kong Pui hi kumsang ni som pasari khan siam ani a hemi nu hian thom that ani le tolova he Kong Pui hi Mizoram PWD and colony in short term maintenance thok turin company kuta da nima se company lam hian an ngai sak tok lo ni in alanga Pai nuam khotlang shwai tu ten PWD minister hena thilom danan thlen nu a PWD chuan tun nai khan Kong khwar le chia no na turlung anda a kong siam na hi sai phai khotlang chuan natlangin an thok chun zom ta ani natlanga hian PWD in JCB an thoa VC in lungthiar na tur motor an thoa mi puiten kong puya lung an pha ani
Longtlaya PHE laboratory chu tukin khan PHE engineer in chief PH du ki manahong tui thiang hlim le thiang hlim lo en fiana PHE laboratory hong tu PHE engineer in chief chuan Longtlaya PHE laboratory hontak chu tui thiang hlim le thiang hlim lo te narin tlak ani theinan National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory and Diktura Ruah Man Nasiam ani thu asoya mi puiten tuiti thiang hlim chau an in theinan PHE chuan veng le khosang shanga tuitlan chu a endik china Longtlai district chu Mizorama khotamna khoza somga chuang omna ani awangin he laboratory hontak manghian mi puiten tui thiang hlim chau an in theinan malak thei ani don ani ati PH du ki ma chuan tuna Longtlai khopui chom tu tuilak na chu ruah man na siam lain mi pakhatin ni tin 2 liter somli an don theina tura siam ani a khopui thangzela mi pakhatin ni tin 2 liter somsari an don theina ti len tum ani thu asoi tukina Longtlai PHE laboratory honna in khom hi PHE Longtlai Watson division a senior EE PH la nun tluanga na kai shwayani Science Teachers Association Mizoram in HSLC le HSSLC 2025 exama Science le Mathematics subject a mark musang berte na choimoina STEM Proficiency Award vo in Khan Anhlan Zarkot Community Hall in Khom hi MBSE Chairman PJH Zorem Thangan Ahman Puya MBSE in Science le Mathematics to English le Mizo Tonga Asiam to Zirlai Tenan Tangkai Pui Thu Asoya Kummasalam ayin science subject a pass an tamzok ti asoi in khoma hian STEM president Dr. Arlal Engmoyele STEM advisor Professor Rual Khumakol ni te po in thu an soya HSLC Science Award to Silal Venzwala St Paul's High Secondary School le Mathematics Award to Lalro Lupui Little Kingdom School Aizol te hlan an ni a HSSLC Mathematics Award to Emmanuel Lalmuan Oma St Paul's High Secondary School Physics Chemistry le Biology Award to Cynthia Lalhupui Shangpliang St Paul's High Secondary School nena hlanani a in khoma hian Paul kwale Paul som zirlai tetana science article in zia siak loman sem ngalani award hian cheng sing khat memento certificate le STEM dictionary akeng telani Sinlung Hills Hwam chung khosang shanga nimin khan Martyrs Day voice om thum paruk na man ani Ahman na puiber sai pum khwa ane chu Sinlung Hills Council Chief Executive Member Puriki la remsanga na man puya Martyrs Day voice om thum paruk na hian ramle namta na nun hlan tu tele thale zung seng an hun hlutak lo hlan tu te chu za na chibai an buk ti asoya Sinlung Hills Council chu thisen tam tak senga din ani awangin ro rel na chel tu ten a hlut na le za omna shereng chunga ro an rel zel apoi moti asoi Puriki la remsanga chuan nam movement awanga nun na chan te chu an sherenga an theng hil ngai don lo ti soin Chanchin Thar lo omzel tura po an ming adai to don lo ti asoi Martyrs Day hi aizola berotlang auditorium po manani a martarte zana lantirnan chibai bu kani ba ka mar namlam chi sang sang entirani Mizoram Tipper Association Drivers and Owners General Headquarters All Commercial Tipper Association Owners and Driver le Mizoram Tipper Association Drivers and Owners District Headquarters Kolatsipin and member zinga Mizoram Khwale tui diktak nilote and member atanginan pai Tipper enkol tu te Paul Pathum hian nimin khan Bongkon Sairang Rota Mizoram Tipper Association General Headquarters Office a joint meeting an neya Mizoram Khwale tui diktak ni na nei lo tipper driver le nei tu te chu member atan laklu lo ni se antia hetiang mi an member ni sa te chu an member ni na an hli sak ngalani tipper enkol tu te chuan mizo diktak zinga tipper manga ezong driver atan namdang choro chu an member an ni theilo ti an soya state pon lammi in mizo ming ho a motor registration anti chu an rem tilava mi puite chu state pon lammi te thurwal pui to lo turin an nge nani Tlungvel Higher Secondary School in Ansikula Changa HSSLC pass Thartelom Puina and Buat Sai to Tuikumbial to MLA Pupisi Vanel Ruatan Manpui. Tlungvel Higher Secondary School Lompuina in Khoma Hian Agriculture Minister Nibok Pupisi Vanel Ruatazuan Zirlai Lotlingte Alompui Tu Asoya and Mahuna Kong Twitak Zotur and Lanati Shia Nasale Zuala in Buat Sai Turinat Saani. Pupisi Vanel Ruatazuan Zirlai Lotling very lotipo Bedong Mailo Turina Fuibok. Tui kumbial tu MLA hian zirlai pas thartelom puinan lekhabule sumfai ape ani Aizol Electric Veng Branch YMA in Voin Khan and Veng Chunga zirlai tetan kong inko muna career fair an buat sai Electric Veng Branch YMA Literature and Education Subcommittee buat sai career fair hi chomadar chomle achan ve khan Champhai South bia tu MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Thangan Electric Veng YMA hola ahonga Zirlai te chu an zirzel na konga du thlan na mang thiam tur le nakin huna an in chir lo nan du thlan na dik le ngai to an film mang chen turin acha
MZU Associate Professor Dr. R. Zonet Cable Nulala Rinzwali MPS 10 Zirlai te fuina thu an soibok career fair hian arts science le commerce subject baka management hospitality and tourism law military sports medical le engineering lamkong in ko hmuna hon ania heng stall shanga hian an veng chung mi hetiang lama mi hlotling te ron thein an thua ITI ICFI University Medavi Foundation le Women's Polytechnic tepo an in po chwak bok Council of Churches in Mizoram in Vain Khan Aizol Ramtharveng Presbyterian Goshen Hola seminar and buat sai seminar hian CCM member Goshen Changin Palai Zali Somni Pasari Antela, CCM President Reverend Dr. Arlel Biakliana Kaishwai in Koma Hian, CCM General Secretary Reverend Dr. Lal Mangayan, CCM Laupian Swadan Le Malam Clear Nati Azi Anzir Hova, Zonele Chanabaka, Soifiana Hun Man Ani, Zonua CCM Finance Secretary Reverend Jesai El Natham Kaishwain, Group Soma in Chenin Tupuitan Swapani. CCM hi kaushan bipuiten kan siat lan theinan eng program nge siam chini la tha ang ti le CCM in project ane tura tha eng tenge ni ang ti te an soi howani Clean Keeping and Progressive Tlabung Committee bultumin vo in kan tlabung khopui then fine natlang nei ani tlabunga Sarkar Department zirna in VC tlomngai pole kaushan pol shang in tel khom na Clean Keeping and Progressive Tlabung Committee chuan thlatin khochung ti fine natlang Akhono ta huai khot an lorel to a hemi bozui nakal zela vo in chomadar som pakhata tangkhan khochung veng shanga michanem tak an natlang ani Mizoram pum huap khofain elna hunung bera khan tlabung hi urban town khoshang zinga final ama mala thaber do tu puan ani a pumin kumtir khan Mizoram lar sap ne na tangin helom man hi an lodong to ani Champhai district ta dungtlang pi pusul nu hum hal tu polin an khorama pi pu te sul nu mun shanga vo in khan thingle pangparan phun pi pusul nu hum hal tu pol dungtlang hian lian chiari lunglen tlang a zo khwa lian chiari than pasal thalal ming lian a lungphun thang chwa mual le kongdunga te pangpar le thingmoi chi shang hi an phuna dungtlang sang sari mun hlui ramngu hnuaya savatlan chi mong tlaizong lamkhwang rihnim chomzil theiria le adang thanem tak an phun bok Aizol Zotlang Pastor Biar TKP in Voin Khan Civil Hospital Aizol at Thisen Unit Zasomthum Pali and Pe Aizol Area TKP Coordination Committee buat sayin TKP Zotlang Pastor Bial Aizol hian Voin Khan Thisen Pe krun pui hi an buat saya mipaza pangale mecha somni pakwa in Thisen an Pe ani Thisen hi BCM Aizol West Goshen Hola Civil Hospital Blood Bank athok tu ten an lak sakani Khochini lau clear hawang u State Meteorological Center Mizoram Science and Technology sinchia danin vo in Khan Aizola kolum libraryin Celsius degree somni pariat ani a avo berlain Celsius degree som pakwa ani nimin chonu dar ni le achan vele vo in chonu dar ni le achan ve in kararwa sur kha millimeter som pasari point parukatling naktuk pathiani a chuan kolum libraryin Celsius degree somni pariat vel avo berlain degree som pakwa vel ani rinani a jing darli le minute som thum parukani achwa kangat laidar nga le minute som nga panga a atlali ang khochin clear log na Regional Meteorological Center IMD Gauhati na mulog danin nagtuka Mizoram hun then khata arwa sur theina za som nga atanga som sari panga aom fagnahun ilang manglok ang u